Zdravo. Zdravo. Znači, Drug Husklić, jel da? Hustić. Hustić, izvrsno, 28. Zdravo. Vi ste kući gazda? Viši carinski podinspektor Glok, Kolega Bambić. niži carinski Ja, nadinspektor Bambić. Dozvolite da samo da svoju putnu kancelariju odmah rastvorimo. Hoćete malo ti držati, molim vas. da. Tako. Ja sam ne mogu snaći, ja ne znam. Molim? Samo izvolite, evo, izvolite sjesti. Izvolite Malo bi sjesti. se s vama porazgovarali o vaše bliže. Izvolite, sjednite To samo. nije hiža, to je tako. Recite mi, Mali krov nad glavom. to je sagrađeno zadnjih i posljednjih 5-6 godina, jel da? Nije 60. godine. A, 60. godine. To je 59 na 60. ciment ste u Zagrebačkoj cimentari, ne? Je, pa da. Je, to je naša pokretna kancelarija, znaš. Je. Evo, malo je sivo. Koji je omjer? 1:6. Ja mislim. Koliko ima cigle u kući? Ima tu 5,5 hiljada, 5,5 hiljada. 36. Koliko crepa? Šepa ima oko 1000. Oko 1000. Dobro. Biber ili Ovo je ovaki. Zweiferkehrt? Da nije. Vi bi trebali platiti carinu Carinu. sada. Svi koji su od te fabrike kupili moraju sada platiti carinu. A kako fabrike? Od tvornice cementa, gdje ste kupili cement. 150 vreća, puta to je Skupo. sve skupa 150 vreći, to bi bilo možda. 7. To izlazi oko 3.243.221. 220. A u koje vrijeme bi nam mogli platiti carinu? Čekajte, to ćemo još vidjeti mi. No dobro, A šta bi vi poduzeli? Ja ne mogu, ja moram se opitati, pa ja do sad nisam ništa čuo. No dobro, vi budete ovo nama potpisali, jel? Ne baš ništa napisali. Niste Ne, na drugarice, potpisu. to. Ne, kako Ja, čujete? to se mora. Ja nema Ne, veze to čujte, da ne mora se, ne, čujte, to ne mora se. Ko čovjek ništa ne zna, bomo vidjeli, ja ne kažem, čujte, ja se pokoram, ja ne kažem da nije to, da nije to, da ne bu to, da neće, da to neće biti i da neće to platiti i sve. To se to pokoravam, ne kažem ništa. Ali ja do sad još, ja moram imati napredno mišljenje samo. Ne znam, hop, potpiši i gotovo i beš. Dakle, recite mi, kaj budete napravili sad? Ja kaj bu napravio? Niš, još do sad. Morat ćete platiti po prilici 1.200.000 carine Za kaj? na ciglu. To je problem cigla. Starih 1.200.000. Za kaj? Za carinu? Zašto? Pa mi smo na punu cenu, pa kaj mi znamo kaj su oni delali, kaj nisu. To je vaša dužnost da vi Tako je, hodate sa tako tim je. i da ispunjavate vaše probleme. Da. Ali mi je opće glupo da mi idemo plaćati koji smo njima. Mi nismo to ukrali, mi nismo ništa napravili. Mi imamo, konačno nisam račune čuvala, ne? Niste čuvali? A kaj bi, 55 puta sam išla moliti i prositi da nek mi da onda, ali onda nam je ovaj prevoznik umro. Onda nam je on, od njega smo dobili od 10.000 ovo do oka, ja znam. Dobro, a šta predlažete ovako? Pazite, po zakonima mi moramo direktan kontakt imati s vama. Vaš jedini svjedok je mrtav. Kako da riješimo taj problem? 1.200.000. Čekajte muža, ja ne mogu... Je, a mislite a vas muž je ipak mrtav, ako i vaš muž dođe? Muž nije mrtav. Ne, ovaj prevoznik, ne, onda opet, to je sve. Ja ne mogu, ja. Recimo, on je nama još kakvu ciglu, vidite da pucaju, smo se rekli, vraga, 2 godine je stara, pa gledajte kakva je ispucala trula, a plaćali smo 90, ne znam koliko dinara. Pa u tom je što nisu, vidite, tu je problem. Onda su nama, oni još nama moraju bonifikaciju platiti zato što prodaju takvu ciglu, a ne mi još njima platili, kaj ja znam ovdje. Pazite, Tu se ne dobro, mogu naplatiti. neka nam drugarica Ne mogu, niš potpiše da je potpiše, ne ovaj mogu. umro. Tako je, potpišite Ne nam da je mogu ništa. prevoznik od kojeg ste Ja vi imam kupili muža, ja ne mogu umro za uvijek. Ja ne mogu potpisivati nikakve akte koje trebam, mislim, odgovarati, kaj ja znam zašto je ovo i ono. A vi nama potpišite da je ovaj čovjek za uvijek Jel umro. ovaj mrtav? On je Za uvijek. Pa onda to Pa potpišemo ne mogu ja da... potpisati za njega, pa on ima... Pa ne vre on kad je Pa mrtav ne se može on potpisati. potpisati, vi potpisujete da je on mrtav. Pa to je opće, ja ne znam, to je opće sram... Dobar dan, Duki Joža. Živjeli Bambić, Glok. Izvolite, znate o čemu se radi? Mi provjeravamo plaćanje carine na kupljeni cement kod novogradnje. Da. Je li je poduzeće od kojeg ste kupili cement platilo carinu? 60. Da? A od koga ste kupili cement? Kod gore. Kod gore? Kod gore. Točno, gorim problem. Nažalost, vi ćete morati platiti carinu sada na taj cement. Ja, ako nije bilo uvozni.
Da, ali... Pa to sad, to morate vi dokazati. To je... Znam sada to. Ja, kako možemo Kako? mi dokazati? Pa mi smo svi kupili cement, Da. ko zna kako. Čekajte, 60. godine Gora. Da, Gorin cement nije plaćena carina, ne? Ja, šta sam ja to znao čovječe? A koliko je bilo cementa? 120 vreća. 120 neće. To vam iznosi oko 7.230.000 carine. Carina, da mi to Koliko platimo. ste rekli kolega? 7.230.000. Da mi to platimo, 7 milijuna. Da. To je apsurd. Da prodam kuću, jednu to može napraviti. Pa kaj mislite? A recite mi ovoga... Recite mi 7 milijuna dinara sad platiti. Za koju Božu mater? Pa toliko niti, pa to je 110, pa koliko 120 vreća cementa dođe? Je pa to je raslo. Kamate na neplaćenu Jesam carinu. ja to kriv? Da li ste spremni potpisati izjavu kojom kažete da je poduzeće nužno da ono plati carinu? Tako je. Takovu izjavu da. Tako je, ček. Opa, Dobro, ništa. Pardon. Dajte ovoga, druže, blok. Da se drugarica sjedne pa da potpiše da smo spremni. Da, dakle ovako. To je negdje 850.000, 900.000, to je A čujte, ne bi 850. ja svejedno, ja ne bih. Dobro, i šta predlažete kako da riješimo slučaj? Ma mislim, ja ne bi bez njega ništa. Pa znam, ali bez njega možete vi to potpisati, ne? A novce donese vi ili on svejedno, ne? Evo, tu vi potpišite. Jel sebe ili njega? Sebe. Dobro, tako da otvorimo, ne? Ovako da odmah našu putnu kancelariju otvorimo. Taj kuća još u gradnji. Aha. Još u gradnji, da. Znate u čemu ste Rukmila? Sjednite. Ovoga, znate u čemu je stvar? Mi smo ovdje od carine, vi ste još u gradnji, počeli ste 71. jel tako? 71. 60. sam počeo. Da, ali žbukanje i ove stvari. To smo sve naknadno, pomalo. Recite mi ovako, vi ste nabavili cement ovak, cement na koji nije plaćena carina. Da. Vi bi morali... Čekajte, pa ja sam kupio dolje na poduzeću. Prava prelaze na vas, vi morate platiti 1.123.223 dinara carine. Pa nismo mi cement nabavili sada, kad smo mi gradili. 60. godine. Pa to je od onda. Ne. Pazite, zbog toga je i tako velika cifra, jer kamate su narasle. No kako? Jeste u Gori nabavili? Jeste u Gori. Pa svuda gdje sam dobio. No, Da. To nije ali, bilo podara. molim, Vi taj cement ne možete vratiti njima, jer je ugrađen. zastrugati to To, sve. čištajte. Mi smo cement kupili koji je vozio okolo. Jel ti znaš od koga je bio cement? Ali samo od gore što smo uzeli. Samo Jeli? od gore. A šta si uzeo od gore? Pa cement. No, Čištajte. Cement si kupio i posuđivao si. I svakako. Jel ti znaš od koga je bio cement? Jel ti znaš od koga je bio cement? To ti ne možeš dokazati. Onda je bilo svakako, onda cementa nije bilo samo kod gore. Bilo ga je na sve strane. Da, ali 50 vreća je odgovor. A je, 50 vraga, on baš zna. Pitaj Boga koji je cement vozio, gdje ga je kupio, gdje ga je nabavio. Jel ti to znaš? Jeste kupili ili niste? krao ga nisam. Da, normalno. Jasno, to niko ni ne veri. Da. Mi krali nismo ništa. Normalno. Pošteno To ne platili. sumnjam. Ali znate šta je bilo? Ljudi su onda nabavljali cement svakako gdje je ko znao, to vi znate i sami. Da. Onda smo si i negdje posudili i negdje kupili od tih ljudi, a ko je to bio, pitaj Boga ko. Da. Dobro, je li ste kupili, evo sad je drug rekao da ste kupili 50 vreća od gore. I zato treba 600.000 platiti carine gore. Za šta? Jer smo neispravni cement kupili. Pa to? Ne Ma neispravni, ne, nego nismo koji nije bio od ispravni. carine. Slušajte, Koji nije bio carinjen, a mi moramo sad tu carinu platiti. Od kuda? je, zakoni su se promijenili, znači. Je, pa je to je po 10 Pa gdje je godina to, unazad. Bože 13, sveti? 13 godina. od 1960. Postoji Čuješ prijava. Štefi, goru. A nije to Da, taj da. cement bio iz ovoga, kak se zove, podsuseda.
Pa ti si od Podsuseda cementa, ne iz gore. Kakve gore? Kakve gore? Dobro. Kakve gore? Podsused, cement sam ja dobio. Iz podsuseda. Tako je. Ko je? Dobio, kupio. Kupio? Aha, Kupio. Da. A kakve gore? I tamo je još išao sa autom i stajao cijele Ali noći. sad se sasvim zmoto. Da. Čujte, drug, ja sam vas htio nekako ovak privatno pitat. Kako stoji, recimo, kad slike se nose preko granice, da se to treba neka potvrda tražiti ili šta? Jeste vi Znam. član udruženja likovnih umjetnika ili Ne, kako? niste. Niste. No, onda to Ili nema još problema. možda bi bilo najbolje da idete k njima pitati, oni vam daju formulare. Ili ako slikate, najbolje pređete granicu i slikate preko granice. Ne. Yes. Ne, to ne.